Poslednjih godina gotovo da ne postoji tema koja je izazvala više rasprava među ljubiteljima vojne avijacije od pitanja da li je Srbija trebalo da kupi kineski J-10C umesto francuskog Rafala. Jedni tvrde da je J-10C znatno jeftiniji, da koristi modernu kinesku elektroniku i rakete PL-15 velikog dometa. Drugi smatraju da je Rafale jedan od najboljih višenamenskih borbenih aviona na svetu i da je Srbija napravila odličan izbor. Ali da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo da zaboravimo emocije. Nećemo pitati koji je avion lepši, nećemo pitati koji leti brže, pitaćemo samo jedno. Koji avion više odgovara potrebama Srbije? Šta Srbija danas ima? Osnovu srpske lovačke avijacije danas čine MiG-29. To su avioni koji su modernizovani i koji dalje izvršavaju zadatke zaštite vazdušnog prostora. Međutim, njihova konstrukcija potiče iz 80. godina prošlog veka. Bez obzira na modernizaciju, jasno je da će u narednim godinama biti potrebna potpuna zamena. Zbog toga je Srbija 2024. godine potpisala ugovor o kupovini 12 novih Rafala, zajedno sa obukom, logistikom, rezervnim delovima i pratećom opremom u poslu vrednom oko 2,7 milijardi evra. Šta je J-10C? J-10C je kineski višenamenski borbeni avion generacije 4-5. Razvijen je kao najmodernija verzija porodice J-10. Njegove glavne karakteristike su AESA radar, savremena digitalna avionika, infracrveni sistem za otkrivanje ciljeva, data link komunikacija, mogućnost korišćenja raketa PL-10 i PL-15. PL-15 je posebno privukla pažnju vojnih analitičara. Radi se o raketi vazduh-vazduh velikog dometa sa aktivnim radarskim navođenjem koja predstavlja jedan od najmodernijih kineskih projektila za borbu van vizualnog dometa. Šta nudi Rafale? Rafale je francuski višenamenski borbeni avion generacije 4-5, ali sa potpuno drugačijom filozofijom razvoja. Za razliku od J-10C, koji je lakši jednomotorni lovac, Rafale je dvomotorni avion, projektovan da istovremeno izvršava više različitih zadataka. Može da obavlja zaštitu vazdušnog prostora, napade na ciljeve na zemlji, izviđanje, protivbrodske misije, nuklearne zadatke u državama koje posjeduju takvo naoružanje. Njegova najveća prednost nije maksimalna brzina, njegova najveća prednost je integracija svih sistema. Pilot dobija objedinjenu sliku bojišta zahvaljujući AESA radaru RBE-2AA, elektrooptičkim senzorima i sistemu elektronskog ratovanja spektra, koji upozorava na radarsko ozračivanje, pomaže u ometanju protivnika i povećava preživljavanje aviona u zoni dejstva PVO. Poređenje radara. Oba aviona koriste AESA radare, to znači da mogu pratiti više ciljeva istovremeno, biti otporniji na elektronsko ometanje, raditi u različitim režimima osmatranja. Međutim, sam radar nije dovoljan, mnogo važnije pitanje jeste kako avion koristi informacije koje radar prikupi. Kod Rafala se veliki naglasak stavlja na spajanje podataka iz svih senzora u jedinstvenu taktičku sliku. Kod J-10C, kineski sistemi takođe nude naprednu fuziju senzora, ali o njihovim stvarnim mogućnostima postoji znatno manje javno dostupnih i nezavisno potvrđenih podataka nego kod Rafala, koji je godinama korišćen u realnim borbenim operacijama. Naoružanje. J-10C je projektovan za kinesko naoružanje. Najpoznatije rakete su PL-10 za blisku vazdušnu borbu, PL-15 za borbu na velikim udaljenostima. Rafale koristi MICA-M i MICA-IR, Meteor, Scalp EG, AA-SM Hammer, Exocet i drugo naoružanje u zavisnosti od korisnika. Meteor se smatra jednom od najnaprednijih raketa vazduh-vazduh u operativnoj upotrebi zbog ramijet pogona koji omogućava zadržavanje velike energije i u završnoj fazi leta. PL-15 je takođe veoma sposobna raketa, ali njene stvarne performanse u potpunosti nisu javno potvrđene. Jedan ili dva motora. Ovo je veoma važna razlika. J-10C koristi jedan motor, Rafale koristi dva. Da li to znači da je Rafale automatski bolji? Ne. Jednomotorni avion obično ima manju potrošnju goriva, niže troškove održavanja i jednostavniju logistiku. Dvomotorni avion nudi veću rezervu snage i dodatni nivo bezbednosti u slučaju otkaza jednog motora, što može biti značajno tokom dugih misija ili leta iznad nepristupačnih područja. Cena. Ovde J-10C ima veliku prednost. Prema procenama analitičara, izvozna cena J-10C značajno je niža od cene Rafala, ali kupovina aviona nije samo kupovina letelice, plaća se i simulator, obuka pilota, obuka tehničara, rezervni delovi,
logistička podrška, naoružanje, dokumentacija, održavanje tokom više decenija. Zbog toga početna cena predstavlja samo deo ukupnih troškova životnog ciklusa. Borbeno iskustvo. Rafale ovde ima jasnu prednost. Korišćen je u Afganistanu, Libiji, Maliju, Iraku i Siriji, gde je stekao veliko operativno iskustvo u različitim misijama. J-10C je mnogo mlađa platforma. Njegove sposobnosti delimično su privukle pažnju posle sukoba Indije i Pakistana 2025. godine, ali mnogi detalji o tim dejstvima ostaju predmet rasprava i nisu u potpunosti nezavisno potvrđeni. Zbog toga treba biti oprezan sa zaključcima izvedenim iz pojedinačnih događaja. Šta je Srbiji zapravo potrebno? Ovo je najvažnije pitanje. Srbiji nije potreban avion za globalne vojne operacije. Nije joj potreban avion za nosače aviona. Potreban joj je avion koji može da štiti vazdušni prostor, da izvršava precizne udare po potrebi, da bude operativan narednih 30 ili više godina, da ima pouzdanu logistiku i stabilnu podršku proizvođača. U tom kontekstu, Rafale nudi veoma razvijen sistem obuke, logistike i dugoročnog održavanja, što je bio važan deo ugovora koji je Srbija potpisala sa Francuskom. Da li bi J-10C bio loš izbor? Ne. J-10C je moderan i sposoban borbeni avion. Za države koje žele snažan lovac uz nižu nabavnu cenu predstavlja ozbiljnu opciju. Ali pitanje nije da li je J-10C dobar. Pitanje je da li bi bio bolji izbor za Srbiju. Na osnovu javno dostupnih podataka, Srbija nije birala između ova dva aviona. Doneta je odluka o kupovini Rafala u paketu koji uključuje logistiku, obuku i dugoročnu podršku. Ne postoje javno potvrđene informacije da je za J-10C vođen zvaničan postupak nabavke. Zaključak. Na papiru J-10C i Rafale pripadaju istoj generaciji borbenih aviona, ali nisu projektovani sa istim prioritetima. J-10C nudi odličan odnos cene i sposobnosti, modernu kinesku elektroniku i moćno naoružanje. Rafale donosi širu višenamensku upotrebu, dokazano borbeno iskustvo, napredan sistem elektronskog ratovanja i razvijenu logističku podršku. Zato odgovor na pitanje iz naslova nije da li je jedan avion bolji od drugog, već i da li odgovara potrebama države koja ga kupuje. U slučaju Srbije, sve dostupne informacije ukazuju da je odluka bila usmerena ka platformi koja treba da obezbedi dugoročnu zamenu MiG-29 i sposobnost zaštite vazdušnog prostora u narednim decenijama, a ne ka izboru najjeftinijeg ili najbržeg aviona. Za još vesti, lajkujte ovaj video i zapratite nas.